Umunthi wi muthenya wa kulilikana Uwau wa Mbio nthi syoonthe muvia wa uima wa mwii kuya kauntini ya Makueni niwaumbula kana nikwithiitwe na awau aingi mauwau kauntini isu Kwianana na nasi wa kuthinikia Uwau wa Mbio sivitalini wa Makueni referral Christine Nduku ni kana awau aingi Mbio Makueni methiawaa maumite kisioni cha Makindu aiweta itumi ni kunywa kiw'u kimunyu na uvyuvu mwingi kale buchalo wa mutunga nuvikevo na anenania na Nduku na yeva nilivoti yake. Nthini wa kitengo cha kuita na kuthambia mbio va sivitalini wa Makueni ni vana vala twethiana na awau ala maendeea na kuthambua mbio ni mashine hii na ila siesekanie ta dialysis machine. We muthenya wa mbio nthi yonthe namba ya awau ala maitawa va Makueni sivitalini wa wote mayota kwitha mongelekete. Christine Nduku ni mutaalamu wa maundu ma mbio va Makueni County unit pala au mathambia we pavingwe mwaka wa 2018 twambie na awau eli na twitwika itumi na mwaka twaina awau 6 ala mathambagwa mbio kuko bikon umunthi twina awau 30 ala maendeea na witi wa mbio. Twina daktari ile laithasi tutethesia na twi nurses 6 ala masome usu wa mbio. Mashini ni itumika va sivitalini u kuthambia mbio tondu nasi wa mbio Christine ukuelesya awau ala maybe wina thina wa mbio na ndona avikia kuthambua moka kila wakatatu kuoneka daktari witu ala mavikia kuthambua nimo matuma wako wodini no ya awau mbio na mo mambia kuthambua mathambua keli kwa chumwa mugula woka wa kwambililia sioka wa katano ula woka wa keli haisioka wa kwa ula woka wa kwambililia sioka wa kana ula woka wa keli asioka wa katano ula woka wa katatu asioka wa 6. Uwau wa mbio weta wene siendu kauta na chambe ni kwitha wino uwau wa kisukali kana diabetes chakele ni kwitha wino uwau wa pressure kana kwambatwa ni thakame na indi thina wa kwitha wina mesilia maingi nila tukita kwa kisongo stress ni umuende na kuothothea thina wa mbio. Namba nene ya awau mavika va ni aume watata kulianilia naka na wone undu ula Christine ukuweta taweta wene ya ume kuvuthisya maundu ma witi na kwema kuvika masivitali kusiwa nthakame o vamwe na uima wao wa mwii. Twasisya awau ala ingi twinamo ni maume kusinda iveti kuna kliniki kitu awau ala ingi mokani aume na ni aume makwambia miaka 30 kuvika miaka 70. Mbio muno weta weno awau askali na awau wa kwambatwa ni thakame na nituthingilila sia muno ene nthi mundu ewe na thina wa mwii ono tena thina no uvitilito hospitali no uthimo operation mana kana kathimo hospitali wake ubikite ba Sami motota muteteni omwe awau ala mekweleza savali yo ya witi wa mbio na vala wendeka kuthambua kila chumwa ni mashine hii katika noka wa ino ngina koma vandu va 2 days kashoti niwona kwatiwe niwona onekanie thina kwa mbio nekiwa catheter na mbio thamu na thamu mwendo ambe masaili uchi Tuesday mwendo katatu na thamu masaratu mwendo katatu na thamu masana na bukiwa kuthambua mbio keli kila chumwa. Kisio cha Makindu Kiwetekana ta kimwe kiandikithasya awau aingi ma mbio va sivitalini wa wote sio ayingithila ye Makindu o vamwe na kunywa kiw'u kina munyu mwingi na kwema kunywa kiw'u kitheu kwa wingi ni imwe wa sindu ila syothothea awau aingi kukwatikana va Makindu. Kindu ni twithitwe tuyendoma na muno ni chau kiutuma awau makwatwa ni thina usu na twithitwe twiswania nundu wa kwitha ni kuvyu muno au no titha mayunywa kiw'u ne sondu vailite na ingila ndawa sitesa wakunziani isya kienyeji au mama Kindu matumia muno kwitha nitesa wabu aiwei kwa no twende na kwika research negenda tumane ni chau kiutuma au mamundu wa Makindu metha na thina usu wa mbio. Uwau wa mbio ni mithemba mingi indi mithemba ila yisikanie muno ni mithemba ili wambe wisikanie ta chronic kidney disease ulotuma mbio siwa muno na kuthela vyu kitumine kiu mwau ni wenda akathambua nthakame yake kilevinda kwa ilungu yasa uwau wa keli wisikanie ta kidney stones na ula ukaatina wakiko kila kinthakameni kumba ni avandu vamwe mbioni na kusovya muthemba wa tuvelete tula twithaa twi muisyo munene kwa uima wa mundu wa mwii.
Uwau wa sukali ova muno kwambara ni nthakame kana pressure ni amwe mawau ala maetae thina wa mbio indi cha usenyone kana kwitha wina stress kana mesilia maingi ni kindu kimwe kitona kuothothea thina wa mbio uthuthio ni kwa andu onthe matono thika masivitalini na kwitha na ithimo yulu wa nthakame cio ni kana kwatia kana mena thina wa mbio. Mutongo TV vilingi wa movo kuma va sivitalini wa Makueni County Referral Hospital neta wa Caleb Chalo wa Mutunga.